أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa, egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lapha lesi isahluko number 18, iverse 110, Suratul Kahf, the people of the cave, abantu bomgede, ingane lezi ezayilele emgedeni iminyaka engamakhulu 390. Allah ukhuluma ngawo lowo mlingo loyo, noma leso sehlo leso esenzeka ngalawo bantwana labo ababengavumanga ukukhothamela izithombe, babona ukuthi ngcono bona badingiswe noma banyamalale endaweni yakubo. Allah usitshela ke kuleyo chapter leyo ukuthi abantu babethi mangabe bephikisana nesithunywa sika Allah, bebona ngathi wenza imilingo, bembiza ngomthakathi, bethi uyahlanya, bembiza ngepoet, ngosonkondlo, ngayo yonke lento ongayicabanga. Allah uthi batshele, qul, baphendule, qul, khuluma nabo wothi kubantu, innama ana basharum mithlukum, ngempela ngingumuntu uqobo njengani. Ngiwumuntu, angiyona ingilozi, angilona idimoni, ngiwumuntu njengani, njengoba nani ningabantu. Okay, ngifana nani. Okay, yuha ilayya, kwambuliwe kimi ukuthi ilahukum, uNkulunkulu wenu, ilahu wahid, uNkulunkulu oyedwa. Kwambuliwe kimi, isambulo sifikile kimi ukuthi uNkulunkulu wenu, uNkulunkulu oyedwa, noma umdali wenu, umdali oyedwa. Fakazelana ney'ncwadi ey'ningi zeBhayibheli esengizivulile ngakhuluma ngazo ezifakazelana nalo mbhalo lo. Lalela inkulumo elandelayo. Faman kana yarju liqa'a rabbih, ngakho-ke noma ngubani ofisa ukuhlangana nenkosi yakhe, noma ngubani ofisa ukwehlulelwa kahle ahlangane nani, nenkosi yakhe noma nomdali wakhe, falyamal amalan saliha, akenze sure ukuthi uyakushintsha ukwenza kwakhe, enze izenzo ezinhle ezenza umdali wakhe ahlale ajabulile ngazo, khona ezojabula ngaye zikhathi zonke. Wala yushrik biibadati rabbihi ahada, loyo muntu loyo angahlanganisi muntu ekukhonzeni inkosi yakhe, angenzeli inkosi yakhe noma umdali wakhe abalingani, angenzeli umdali wakhe abancedisi, angenzeli umdali wakhe izifaniso, azi ukuthi umdali wakhe munye, uzimele, akazali, akazalwanga, endalweni yakhe ayikho into efana naye. Ukuthi-ke wena uzuze lento le engikutshela ngayo, ube ngomunye wethu
kulula. Thatha lento ayinabungozi wothi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ungakhonzi abanye onkulunkulu ngaphandle ka-Allah, uthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe, futhi ufakaze ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika-Allah sokugcina asithumela emhlabeni. Uma wenze njalo mfowethu, uma wenze njalo dadewethu, unqobile emhlabeni. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.